Amzafo Asantuma UK TV sundie ene eda otumfo Nyankopon ode akyeye na se de onim se de amamre ne amane abokosem panisem ede brewo no ene so Asantuma UK TV ye de bi ebrewo mino ka sei ye gina chirikrom aha no ebi frɛ no ochirikrom ebi so frɛ no chirikrom na chire no me de no ho abokosem ebe mamo ene chirikrom esi ohima sede asante ya mamre tie no na ubeduru ha enije o ha kosi se edomo a ebepie ba no enya senketwa na ba bi edomo bia no o se Asantuma UK TV so ye pie ofise ebani se Nyankopese chire o kasa chire bonu chirefo a wote na wote bebuom enu ti yesu yaba ha ebefa ensem a ekoso wa ha efa amamre ene amane no ebi ede a chire ho oboba simprimu ni meda so ewo chirikrom de ekoso bia no ye di nya be ma wo ewo Asantuma UK TV so Asantuma UK ukuma pemwa apembeba Mihu yanka na akachi abanso da ho a yema okraman enkaye eno nti usika ode mani eframanani aba abibrim anase Ghana ha no omodra se ode be fa tap send Play Store Apple Store download tap send o download via promo code no Asante UK ubohwemu a sika no eko enye wonwa se kwasiebuo ni asisie nti abofo no asani firi soro aba asase so se woni nipa ma ebe adwuma for sika sem ho mechire Pay Angel minia Play Store Apple Store download Pay Angel na fe promo code no Asante UK ubohwemu anu sika no edu ba bibiara a epese eduro abofo ene de ko Ghana abibrim Kelos Royal Hotel ultra-modern hotel bia oje ne ho ntre ha ewo atwomakofo dua wo Asante Mountain mu ben ebuakwa hotel ye feyi na ehon so anika se ura dan bia mu a wo hiesie mu ewa honka kwanso hotel edumedi ahodo a wodie no esombo ne so ani wo VIP rooms or executive rooms and afi wo standard rooms obambo de enyade a ehu biom ekira kwai wo atwomakofo dua suna kwantempo a ebedu Kumasi de bo kesiesi ho a oniga we filling station na edi hwanimu atwomakofo dua eho na Kelos Royal Hotel ewo obetumi afre ahomatrofo yi 0249 450 955 0549 382 485 Kelos Royal Hotel. Your home away from home.
de de twam mo kan kire obi ya nti bi om de kwa yente yenim hwe yehu yansa aban ko basa yente ko ba bia no honim se na so information wa but bia nim nti na mu nim se na yesi ohima wo chikro me nim kwada wasampa na aka na agro na wudi okay obi ya me boya mane ba na so information am yante de ti aban ne nso mo de ba o ma na nsa mo bia ante ba aban no mo de ba me nso bia mo yesu se de ntabetu ma we abasa ti se mpa info na de be kire ya de om de be bia ta na chi ajo wudin mia me de me sa no bia afre ami ya unsa o tepetin ko bebre e de na oni agisa de mani agire se me maame panyini enene sabre ye de na si ohima akunwa so enu ti na ama mani age ya enye bibia ami e de no hu ni re ana de ma hu dia ni je nko a aya na ai apia ana ne yi na kire ya de ni bedi chirikuro mo hema ti me ba na me busu a mi bo se ti me ba ya de ma hu no enye izo mi mama mi sister ebra so ye se ye be se ohima otiso otumfo yire okwa akura no na esi yi fufuro na adonto ato ababusuanum yekọ the right sources ye maame mpanifo omo abusuanum yekọ for consultation de kototo omanim omo nyina ato adwene abusuapani nso so de na no to so ma omo bi ye sister apia se ono na na hima free hono mo no omra na oma mesi na namu oma meto aso se otumfo yire ega ato oma meto aso ma ye otumfo ayire eti ena ya ni kisem ena ya asem ke demaye etiti koma ya niaje na abusuan so niaje ye nyina so ye tanachi dende pa si ye nua ba no ye sister no ye maame no ye be support no ama adwuma kese a eni papa kese oba be fa se otumfo ide no wa ye adwuma no ama hu ati kama ede na aka me wiasefo nyina ate ye me kama wiasefo nyina ate se sadia esile ya amamre se ekonwa to a eni ye dani a aprapire bam abusua bi akona beto bi aprapire bam demom dia ye di dom nyina na se busua nyina de o man beto se wonu ye yi no na eno ana ekọ eti wiase nyina nti se bi si wo obi abusua mu a se dia sie omoma no nya sare bibia nye jojojo na asantima mu nyo e wo hensem ho ene amama ya kan konkra kan so munya sa kwan no aso na ahensem apojo ne ade emra ekoyim waka ma semu bra wo be shy na so eyi mi kire no e so obi be kan tam eno so ofri hene we hwan pa che mu dia ni fi hono on se papa bi be kan tam se abusuapani na minim ni palitra bi pese mbusa no na wo ha ka se ofani atomai me no sa ni pa na wo kan no me mabusia wo mi firi mu pa mabusia no ye ko na ni an fiti ko ma de sebusia no firi mu mpanifo ho na sa papa na wo ka se hu no do kwase ni me ka se minnim no a wo ka se me ko mabusia fo ni be me ka bo mpanifo be ba sa papa no ni ni ti na ma eti minnim adwuma so a oti a obeye eti holiday e ye ono na be kire e do ofre ni eti obeye ye sanity bi ne be da so da go udi me ba che fre me kwaku nkoma dasa bidi no bi ekoso a etwe nkomo opani ba ko minnim se wo garden city so wo ye wo twa ye ne wo twa videos a opani wa da go ma udi ndi sen andrew nyamitre Mse nyamche ena me hu se ase hu video asa wo sere asa hu huri mama me hu wo hinta sem o ma hinta sem e ma me ha ani e bi o he ma me se ani ji e kwa oh yes eti ohima na obedi no o ma me otosu sei e wo ochiriku ohima afo no ahima fo se de mi nim se mi ensa for tosu mi se na mi aha de mi se do tosu mi se di ba ye sisi na ka ma ne nya ka be de oh ni nya onya be se na mi so osu nya ene na abusuapani chikrom ekona abusuapani ene nana abontem abusuapani ana bom so abusuapani
kam o ti epam ho omo ne abroti a omo wo fie edi ohene yere chirikrom ohene yere esi ade so na omo wi am de na kochire otumfo nti ne eniji sem kese eniji da pa ema chirikrom ede nyame asese bianso aye kama amanfo aboa na nanom aboa biwa wada ma akonye da wacha na hima akonye me mame wanyene yesu abuzi na no tisika onya de boy afi ene ekakreji nyame adum otufo ma epai ama ye gedachi fra enti ene na nyame aye adum se yeyi obi a obesi na nan obetina na konya no so ana mbedefo aka mo tiri wa pa ho chikrom ahini ohini yire no ebusua miensa ana nkrotuo miensa ana omohweye bom so abontem ana chikrom ene wom nyina aka mo tiri wa pa ho ne emruafo a omo ofie ayi ababa yi se omo tina ne maame ono so maame nso no na natural konsemonya baby ko o mecha emesha na nan eti ne kwakwa mu no ede e na wo ka kira santiman ewiase Ghana nyina asantiman ene Ghana man amamre efe ana yen abusua mu no nso no ya asanti abusua asanti amamre de se dutwam ya ye na asumdwem ama bibia kwaso kama ana ayaye bohu si enti amanfo mesua mfiri asanti ho na asanti de ye wo ebi kire pa ohine da sipi eradi shira menso me da si